Nezaobilazni dio primorskog karnevalskog ludovanja jest i Maškarani platak, što ga organiziraju Radio Rijeka i turistička zajednica općine Čavle. U stvari, dovoljno je maskirati se, stati, sjesti ili leći na bilo što, ali originalno što će vas pustiti niz padinu podno velikog doma, da biste imali čast otvoriti Maškarani platak, ipak morate biti jedan od grobničkih dondolaša. Pa mislim da je ovo jedna od boljih zabava u okviru riječkog karnevala, 12. po redu Maškarani platak, nešto što ja mislim na ovim prostorima ne postoji, izuzetna zabava, 300 maškarani grupa koje su se spuštale u raznim spuštaljkama niz padinu, dobra zabava, 500 porcija graha, stol, izuzetno dobra zabava. A stvarno, bilo je tu svega, i skija, i sanica, i tepiha, ali i daska za jedrenje. A bilo je i nezaobilaznog Sulejmana i harima mu, raznih životinja, ali i jedna čudna obitelj. Je bilo dobro! A mi smo najbolji! Mačak lagao! Dede Kimavice šampion! Ali jaki! Dobro, crno vino! Meni malo problema! Mislim da su čuli koji trebali čuti. Malo problema! Ona Prasića! Ona! Hvala lijepo. Dobro! Mama! Moja mama! Čer je mu to, čer. Pa čo je? Drogira se. I vi to trpite? I oko puno Viagre pije. Koja nije ono puštanje Da nisam poznao da se pitim se. Nama to treba bolje oprede. Nisu.